Good evening, SFCA! Oh, iba nga na to. Last hindi pa nga na to. Hello, church! Kaya pa? Pasensya na mo, dako akong boses, ha? Ang mga bago pala din ay kamo kabaraka. Dako lang nagboses. Pero gwapo. Amen. Church, before natanan, gusto ko lang kang congratulate atong mga nagpakapasala rankings. Palakpakan ta nila. Damo nira ginhimo, nag-apply hira, tapos nagpakapasarira. Ang siguro pirani ka days in nira ginulat before gumawas ang result. Kaya pasalamatan tayo, Lord. Amen. Pero na-experience mo na ba bugto nga maghulat? Para sa nira ginhimo, maghulat. Na-experience mo na ba maghulat? Hausa nga butang. Or naghulat ka na usa nga privilege, usa nga opportunity, naguhulat ka yanan usa nga opportunity, ha trabaho, ha pag-eskwela, or kaya naguhulat kaya na usa nga tao. For example, bagan di man kita yan ng mga buhay. For example, di ba hirang nangingiskwela din ni, or umiskwela na. Waray, or talaga may nangingiskwela. Brother, I feel you. Di ba? Asa ka mo, tinan umiskwela na din or naiskwela pa. Amen. Asa ka mo, pero amen. Pero, thank you, Lord. Okay. Di ba, haya itong pag-eskwela may kita gintatawag nga group work. O, labi na may datugin siya Kuya Jeff nga criminal yan leader. Tapos, di ba, hayo group work, may dito mga instances nga, magpaplano ka, may da ka mo ito sa rabot nga, sugadini nga oras, magkikirig ta ka mo ni sugadini nga lugar. Di ba? May dito. Tapos, syempre, ikaw leader, ikaw permin una. Leader. Alas 8, anaga, aniyo, meeting place, o meeting time. Ano oras aniyo pagkirig ta? Naglabay and 30 minutes, 45 minutes. Waray pa may nagkakaulpot. Hay na daw lay nira. Or kaya, 2 hours na nga 3 hours, way lagya pa may nagkakaulpot. Bisan usa or duwa, waray pa. Pero, 2 hours before, may nag-chat ayo, group chat, on the way. Hay na dulit, doon na ka oras, waray lagya po niya. Anpa kaya na, kumusta ka na di dati mo lugar? Kumusta na? Maghuhulat ka pa ba or mag-give up ka na la? Or, may da ka usayo na nga butang nga gimpi pray mo, madakan Lord. Nga, sobra ng kaiiha, diri pa ma-answer. 28 years old ka na, diri pa ma-answer. Malampas ka na kalendaryo, diri pa ma-answer. Or kaya, may da kaya na ginaagyan nga usa nga butang. Pinag-aagian niya na mo situation. Nga, diri pa na-answered, diri pa na-overcome mo. Yung sobra ng kaiiha. It seems like, diri ginpapamatian ni Lord iti mo mga prayer. It seems like, diri nababatian ni Lord iti mo prayer. Ano ning bubuhaton bugto? Mapadayon ka pa ba? Or mag-give up na? Tonight, a prophet from our passage will encourage us and teach us, mga kabugtuan, to keep moving forward. Nabisan, kunwari ka man makita, hain mo sitwasyon nga progress. This prophet will encourage us, mga kabugtuan, to keep moving, to keep pursuing something, and to keep praying, to keep your fire burning. Bisan nakukuryan ka na. With our theme tonight entitled, It's Not Over Yet. Sige mo sapit, it's not over yet.
In the book of 1 Kings, chapter 18, verses 41 to 46. Ay na natong paghihawon. Dito na kita. 1 Kings, chapter 18, verses 41 to 42. And Elijah said to Ahab, "Go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain." So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Verse 43, "Go and look toward the sea," he told his servant. And he went up and looked. There is nothing there. He said, 7 times Elijah said, "Go back." Verse 44 to 45, the 7th time the servant reported, "A cloud as small as man's hand is rising from the sea." So Elijah said, "Go tell Ahab, hitch up your chariot and go down before the rain stop you." Verse 45 to 46, meanwhile, the sky grew black with clouds. The wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. The power of the Lord came on Elijah, and tucking his cloak into his belt, he ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Amen. Hallelujah. Bugto, this passage is very interesting, mga kabugtuhan. Very interesting. Very interesting. May mga S kasi nga nalabaw. Kasi kung mapapansin niyo, just to give you a context, after so many years nga being united, ang land of Israel under King David, di ba united yan, no? Because of the disobedience ng mga Israelites people, o mga Israelites, ini nga land of Israel na divide niya into two. Because of the disobedience ng mga katawhan. One nation, but divided into two. Nagkaada, han time of King David, han pagdisobey nila after King David, after King Solomon, ang pagdisobey ng mga Israelites people, na divide into two. Nagkaada, King of Israel and Kingdom of Judah. Or King of the North, King of Judah. Yan na mas mafokusan natin ng King of the North. King of the North, according to commentaries or some commentaries and scholars, there are approximately 8 kings na nag-reign ha King of the North. Alin mga kings? Hindi ko kasi memorize. Ang mga kings, first, King Jeroboam the first. Next, King Nadab. Ang buti, Nadab. Mag-iba ni Rangaran, dinin niya na parehas, Eric, Jeff, sulitan, Victor, ano na mga sulitan? Jeroboam, the first. Next, King Nadab. Third, King Baasha. Di na ito nagtikagayran mga hopeful. Mga hopeless. Next, King Ela. Di ka maharap kung babae o lalaki. King Ela. Next, King Zimri. Next, Omri. Katapos kan Zimri, naging Omri ng sunod. Next, King Ahab. Wow. Or Ahaziah. King Ahaziah. Ang pinakawalo. Ahaziah. Kung may Baasha, may Ahaziah. And, according to studies, hiton na mga 8 nga kings nga nag-reign, bisan usa era, Waray-Waray choose. And imagine kung naniyo king, aniyo presidente, haniyo bansa, diri righteous. Ano kayo natatabo? Waray righteous, waray bisan usa. And trivia mga kabugtuan, among the 8 kings nga nag-reign han north part han Israel, hinuha ira ang pinaka-worst or pinaka-wicked nga king nga nag-reign hiton nga lugar. Hino? I hear something but I hear
hear something, but no. Ha? Sino? Okay. Pan number 7 niya. Oh, very good. +1, +1. King Ahab. According to some commentaries and scholars, ang pinaka-wicked, ang pinaka-worst nga king na nag-reign ito nga lugar, ito nga bansa, was King Ahab. King Ahab. Di man tiya. Man? May kilala ka mo nga, di nila, no? May kilala ko ito. King Ahab. King Ahab did an evil things hasait ni Lord. Hamatang Ginoo. He was the 7th king of Israel, was more evil than all the kings before him. Mas ginhimo gyapon niya ang mga infamous crimes and previous kings. Mas ginhimo to niya, mas malala pa. So di ba? May dahiya kuan Guinness World Record. And aside of pagiging wicked, naasawa pa niya Delilah, Jezebel. Waray pa. Jezebel. Siya na Jezebel. Ano ka? Jezebel. Kilala ni Jezebel? Pariya sira wicked. Ngan maaram kababugto. Trivia. Haira nagtikang an kataga nga. Birds of the same feather are birds. Ano to? Flocks together, ano? Di na ito nagtikang era. Kaya ano? Because these two embrace policies of compromise with traditional Canaanite religious traditions. Or they introduce and establish and pag-worship other gods. These two, because of their policies, na-introduce nila Baal, ang mga Israelites people. And what happened? The Bible says, na-provoke the Lord into anger. Nauri ti Lord. Because Ahab is a big problem in Israel, in the land of Israel. Pero God is so amazing, mga kabugtuan. Why? Kasi kung may dako man nga problema kaya na, kung may dako man nga problema, may dako gihapon nga solusyon ang Ginoo haton kinabuhi. Because Ahab is a big problem, land of Israel, here comes a big solution from God. A prophet by the name of Elijah. Rising. Parehas na, no? Totoo. In 1 Kings chapter 17, mga bugto, nasa nga di, now Elijah the Tishbite from Tishbe in the Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Ini nga verse, grabing ka-intense niya, no? In this verse, mapabasa natin makabugtuan nga ang first encounter ni Prophet Elijah kan King Ahab. First nila pagkita, no? Pero kakaiba ini nga encounter nila. Why? Kasi anira first encounter, asya dahil niya ang statement, kaginya ka ni Elijah kan Ahab. Na ano ya? As the Lord, the God of Israel, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Kai-intense ini nga statement. Ngayon, maaram ba ka mga kabugtuhan nga, kung mapapansin niyo, inila ang klase nga prophet, nga diri nagtitikang, pag nagde-declare hiya, diri nagtitikang as the Lord says, as surely the Lord says, ano niyayakan? Except at my word. Waray-Waray. Diri mauran. This is very interesting gyapon, mga bugto. Kasi, anuran, para iba, labi na lugar nga bahaon, ginkakauritan talaga't uran. Tama?
Kaya no, kuya, tungod, guti lang auran, may swimming pool na kamo. O di pa, guti lang auran, may resort na niyo barangay. Resort. Ang pinakamatindi, guti lang auran, di rin na kita nakakasimba. Di rin natin ma-appreciate it uran. But for others, especially ang mga desert places, anuran is a sign of blessing. Rain is a blessing for them. Kung para haiba, anuran nakakarubayn adlaw, may dagyapon iba nga gina-appreciate it uran. Kasi para ira, a rain is a picture of blessing. Kaya no? Kasi para iba nga tao, labi ng mga nagtatanom, without rain, without rain, it means death. Kasi kung waray uran, waray ga-harvest. Kung waray ga-harvest, waray pagkaon. Kung waray pagkaon, ikis, finish. Kung pansin niyo, this pronouncement of Elijah, sobra kabobold. And this is also very surprising. Kasi there will be a dry season in that place pa mismo. Nga desert place na nga niya. Pronounce pa ni Elijah nga, there will be a dry season, meaning may tagtuyot and famine will take place. Ito nga lugar. There will be a dry season until magyaka ni Elijah. And maybe sugad gihapon kita hiton. Same as truha atan mga kabugtuan. Maybe ging kikita mo na ni mo self, diri pa gimpopronounce sa imo, pero bagat sugad na gihapon na it seems your life is dry. It seems your life is empty. Empty ang wallet. Empty ang finances. It seems like our souls are dry. Ang pagkita, hiti ba nga taway mo successful. Pero deep down inside, there's anxiety. There's depression. There's brokenness. Amen? Siling pa ba, gladness and sadness. How there will be gladness and sadness at the same time. Pwedit nakikita gawas, successful ka nga pagkatao, pero deep down inside, may dryness nga na-experience. Bukto, diri porket joyful it pagkakilala haimo, diri porket successful it pagkakilala hit tao haimo, meaning diri na dry it imo mga pinag-aagian. Meaning waray na dryness sa imo kinabuhi. No? Bukto, people are seeing your success, but they cannot see the stress inside you. Ang pirmila nila nakikitan, ang mga accomplishments mo, ani mo nahihimo, pero diri nila nakikitan, kung ano ang inside, ito nga imo kasing-kasing. Ani mo ministry nag-grow, pero ikaw nagsishrink. May possible gihapon, nga ani mo sa group nagmo-multiply, pero ikaw nadi-divide na. Or para aton mga nag-i-encourage, pero deep inside, discourage. Dry. But let me tell you this mga kabugtuan. I just want to encourage you. You don't have, your life doesn't have to be dry. You don't have to be stressed. You don't have to be afraid. You don't have to be offended. You don't have to be down. You don't have to be sad. May promise ang Ginoo imo kinabuhi kabugtuan. Ang kailangan datong kaptan. There might be a dry season in our life. But our God
is the God of abundance. Our God is the God of overflow. Our God is the God of protection, of provision. Ang aton Ginoo, that is who you are, Lord. Hallelujah. May provision. God is our God of provision. Kung empty man yung yan ni mo wallet, God is the God of provision. Amen. And siya na yakan ni Elijah, except at my word, waray-uran, waray-hamog. Meaning, there will be a dry season and famine will take place. Famine will take place. Fast forward. 3.5 years, waray-uran, waray-hamog. Verse, kung mababasa ito niyo, 1 Kings chapter 18 ito niya. Verse 1. Waray-hamog, waray rain. Waray bisan dry ito nga lugar. People are suffering from hunger. Hindi rin nila nagli-live normally, but they are surviving. Ito nga. Imagine 3.5 years nga waray tubig nga na lusad. Which is very interesting mga kabugtuan. Pansin niyo, no? Hinong ginintroduce ni Ahab nga God? Hinong ginintroduce ni Ahab nga God? Baal or Baal. God of Baal. Di ba? Irag Diyos Baal. Maaram ba kang mga kabugtuan na Baal is a fertility God? He also called us weather God. Baal. Weather God diya. Meaning, nagsasend diya in weather haland. Very interesting 3.5 years waray-uran. So, naginano man lahikuan. Baal. According studies, kung karuyag kuno ni Baal pauran nauran. Weather God. Kung karuyag kuno niya pabagyuhon na bagyo. Ang gindeclare ni Elijah nga aniya gin-pronounce nga there will be no dew nor rain for more than 3 years. Dako iton nga sampal ha Diyos nira nga ginsasambayan na. Ha Diyos na Baal. Kaya kasi para mga tao, he control ni Baal ang weather. Kaya dako ito nga sampal. Kasi kita kung nagpipray ng mga prophet for more than 3 years, nga wala lagyapon umuran, na Baal, nakaturog pa? Or nag-travel? Siling pa ni Elijah, nagtatravel aday Baal. Dako nga sampal gihapon ini mga bugto, kan Ahab for more than 3 years, nga waray uran, waray hamog, waray provision. Waray bisan paano dako nga sampal? Sugad. Tawag nga sampal. And then anira first encounter mga bugto. 1 Kings chapter 17 nga nag-pronounce si Elijah nga there will be neither dew nor rain nga maulpot until I say the word. 1 Kings nga natabo talaga after 3.5 years. Here comes Elijah again. In chapter 18 verse 41, here comes Elijah again. Kung ako ka na Ahab, masaya ako ka na Ahab, di ba siya ng troublemaker? Di ka naliwat? Ano pa? Dry na kami didi. Kumusta? Possible, so ganito gin ko kanya na, in essence ni King Ahab. Nagpakita Elijah kan Ahab. Nganaya kan ni Elijah kan Ahab. Go eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. Adi man bugto, may mga tao nga, sing ko pa kanina, naruruyag it uran. May di naman iba, diri. May da iba nga tao nga gini-enjoy it uran.
makatwa bintana, habang nagkakape, kunwari bintana, portahan nala. So, habang nagkakape, tapos magpipinatukar ka mo, scary moves. Iba. Tapos kaya na, ada bintana, sa niwakan taon, pagkat tayong dalawa. Nag-iimot ka. Pero may nagyapon iba nga, siring panganin, amon ginuyag achusin once, nga siring, bad trip. May nababad trip gihapon na uran. May nababad trip pa uran, labi na, kung mananampay ka na, hani mo linabhan. Tapos di daw uran, wala ako sa sulutan buwas, trabaho ko buwas. Ano man, t-shirt nala. Nababad trip kita at uran, labi na kung naglalaba ka na, tapos di daw uran, there's a rain coming. Pero paano bugto? Kung haaton natabo and more than 3 years nga waray uran. Paano kung haaton natabo and more than 3 years nga waray provision nga dati kang anak ang Lord? Tapos pag umulpot, an uran is more than just a good news. The same gap ito di dihatan passage. At siyang ginyakan ni Elijah, diriya joke kan Ahab. Are you sure mauran? In that place pa mismo. Kaya nasa niya, go eat and drink for the sound of a heavy rain. Or iba pa nga translation, I see the rain coming. Or I see I hear the sound of abundance of rain. O trong ko. I hear the sound of the abundance of rain. Nayakan ni Elijah. Kasi, for more than 3 years, nga waray uran. Nayakan ni Elijah. Kauna, pag-celebrate na, kay mauran na. Nakabati ako, may maulpot na nga uran. So, anong natabo after declaration ni Elijah? Kan King Ahab. Verse 42, basahan natin. 42. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel, bent down to the ground, and put his face between his knees. After declaration, ang ginhimo ni King Ahab, nag-celebrate niya. Kasi syempre, for more than 3 years, niwari-uran, tapos magkakaado, nag-celebrate niya, gimpa-celebrate niya ni Elijah. Go, eat and drink, pagresyo ka mo. Celebrate ka mo. Pag-prepare na king for there's the sound of a heavy rain. Nakabati ako. Wari pa uran, wari pa progress. Pero nabatihan ko. Wari pa evidence. But I hear it. So, anong ginhimo ni King Ahab? Kumao niya, uminom niya, nag-celebrate niya. Pero anong ginhimo ni Elijah? So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel. Kumatuya Mount Carmel, for what? Para magano? To pray. To pray. Para mag-pray. Pansin ba niyo bugto? Pag may nababatihan ka, di ka nga dakan Lord. Declaration man ito ya, promise man ito niya, ano ang dapat natin buhaton? Ginhimo na ito ni Elijah. Instead na mag-celebrate gyapon nag-celebrate ni Elijah dida, but instead nga himuon gyapon niya kung anong ginihimo ni King Ahab, aniya pag-celebrate, is he pray. Nag-pray hiya. Nagampo hiya. And while nagpipray Elijah, naya kaniya, servant, go and look toward the sea, he told their servant. And he went up and looked.
there is nothing there. Or ay nga translation, I didn't see anything. Anything. Wala ako may nakikitaan. Waray. Boss, wala ako may nakikitaan. Church, kaya mo ba tuuron ano sa nga butang nga diri mo nakikita? Example mo, brain. Natuod ka nga may mga kabataan. Natuod ka ba o sa nga butang nga diri mo gintuto? Diri mo nakikita? Can you believe in something that you don't see yet? Natuod ka ba? Nag-declare na si Elijah. Wala hindi di amon. Kailangan pinduton. Thank you, brother. Wala hindi di amon. Amen. I hear something. And maybe di rin na, wala rin kabatiin ni Elijah on the physical, pero pwede niya mabatian in spirit. Kaya nasa rin niya, go and look. Kadto ikaw, ng kita, kung may uran na. Pero anong siringan niya servant? Pagkadto, pagbalik ng servant, boss, olats. Waray. Bugto, ang first try, waray evidence, waray progress. First try. Pansin ba niyo mga kabugtuan, if nagtitikang ka pala o sa nga butang, or may ginihimo ka, or adakahay mo yan na journey, ang pinakakatikangan talaga it pinakamakuri. Example, magpaplano ka mo haniyo group work. Wala man may mulpot, ikaw na la. Or ano na ka mo? Magpaplano pala kami ito nga lugar. Or magdidikuan pala kamo, magpaplano pala kamo kung ano niyo himo na iyo group work. Ang pinakauna talaga makuri kay leader it himo pinimi susugon. Leader pag-ano kita? Na-stress na ako. Leader ano na, sekretary pagsurat na. O di na. It pinakakatikangan talaga, it pirmi makuri. It pinakatikangan talaga pirmi it waray masyado nga effect. Hino na din nag-try pag-gym. Damo din na, nakikitang ko kayo mo, nakikitang ko ka mo. Or hino na nakag-gym nga ni. Or hino nag-workout ha park. Pansin niyo mga bugto, no? And first time talaga, ito nga first day mo pala, ha-gym. Balas-balasan ka na, kay 2 hours ka na nag-stationary bike, 2 hours ka na nag-treadmill, 2 hours ka na nga nag-inalsan dumbbells ng barbells, unat-unat naman kamot, unat-unat naman tiil, kamot adiman. 2 hours ka nag-stretching, pero pagkita mo, wala lagyapon abs sa nimo tiyan. Hanawong nga ida. Hanawong nga pumalin. Wala gyapon abs sa nimo tiyan. Tapos mayakan ka, wala na the sense na akong mga pinanihimo. Bila kita na ba tiyan? Kuya, magsakit mo na kalawasan. Bagan di mo na nakakabulig haak. First day pala ito. Diri na ako. I quit. Say. Busy last school, quit na. I quit. Because, church, ang first try, ang siya itong waray pagod masyado nga evidence. Waray pa progress. Ang same as true ha, servant. Ano na pagsaka niya, ginsuguya, katudog kita ako may danauran. Pagsaka niya, pagbalik, siguro pagsaka niya, ano yung pabalika? Pagsaka niya, may naguruwa-duwa hiya, kung nagre-report niya, kung ano niya nakitaan. And now, okay na. Anay. Naguruwa-duwa hiya. Kasi wala yung nakikitaan nga evidence. First try. So paglusad niya, boss, waray,
I didn't see anything. There's nothing there. English ito ya. Boss. Ano? There's nothing there. Bagat waray movement. Waray progress. Waray cloud nga nakikitaan. Bagat waray may natatabo man ini. Bagat waray man improvement an akon cell group member. Maya ko naman ang ginimpi prenay. Bagat waray man. First pray ko pala. Pero waray ba? Or possible bugto, same kita hiton nga servant. That you are praying for something. Lord, I need promotion. And the next couple of months nga pagsulod mo, ulats. Or nagbi-business ka. May da ka best. Ano to best? Hi best. Or di ba? Or nagbi-business kaya na. Tapos sa first week mo, waray ganansya. Waray income. Magkano ka? Or maybe you are praying for something for how many months, for how many years. Then you come up with the idea nga, di rada ko ginpapamatian ni Lord. Di rada ko nababatian ni Lord. Or di rada na mamati Lord tak mga pagampo. Sometimes kasi mga bugto, di rin natin gintatagan importansya ang mga butang kung di rin natin nakikitaan. Praise. Amen. Ay na kita. Sometimes kasi bugto, nakadepende kita kung ano nato nakikitaan. We don't value of the things that we don't see. Kung ano na ada dida, asya ni mo ginitatagan ng importansya. Pero pag diri mo nga ni nakikitaan, diri mo ginitatagan ng importansya. Real talk. Di ba? Amen? Pero iba yung Elijah. Bisan wari pa niya kakiti, but since nabatian niya that there's the sound of a heavy rain, ginandaman niya. Nag-andam niya. Tapos possible ba yung kang magyakan nga, ginandaman ni Elijah, wari niya kakiti, nabatian lang niya, may katugad ni Elijah. Bugto. Wari ka to. That's faith. Kasi if you know the story before our passage, the book of 1 Kings, chapter 18, verses 16 to 40, nga nagpalusa di Elijah hinkalayo, ngan gininsulto pa niya, and God Baal in front and gimperdi ni Elijah and 800 prophets, yang gininsulto pa ni Elijah, and God na Baal in front of 800 prophets niya. Naya ka na verse 22 to verse 23. In essence, okay, mga prophets, babae nga tiya. Okay, mga prophets, 800 ka mo, verses 1. Yan ang natong bubuhaton, magpapalusad kita hinkalayo. Magpre-prepare ka mo hinkahoy, waray pa kalayo pero may kahoy na. Waray pa kalayo pero may susunugon na. Waray pa evidence pero natuod na daan ni Elijah. Nga may dakalayo, nga maulusad. May dauran nga malusad. Because that's faith is all about. Amen. Dili ko nakikita ang evidence, pero since I hear something, I hear the sound of the rain, there's a rain coming. Amen. You don't see it yet. But we know from within na may ginyakan ni Lord ay mo kasing-kasing. Nabatian mo, nga ginyakan ni Lord na imo. Nabatian mo, nga gin-promise ito ni Lord na imo. Ngan bisan diri mo pa nakikita, natuod ka na.
Because diri ikaw ang tao nga to see is to believe, bugto. I believe diri ikaw ang tao nga to see is to believe. Ano mo yan na principle mo kinabuhi. But you want to see what you believe. Gusto mo makitaan kung ano ni mo gintutuuran. I see the rain coming. Because there's the sound of a heavy rain. I heard from the Lord. I heard from the Lord. Gusto mo makitaan, Lord, maaram ako nga may dakaging promise sa akon. Pero danay bugto, ano? May mga butang nga aton mga kinabuhi. May mga situations sa aton mga kinabuhi. Nga diri waray unity sometimes, it aton nakikita, ha aton nababatian. Agree, disagree? 1/2, 1/4. 1/4, 1/2, disagree, agree. Sometimes, waray nakikita, hay mo nababatian. I see nothing. I hear something, but see nothing. I hear something, but sense nothing. I hear something, but feel nothing. Bagat waray sense. Bagat waray development. Bagat waray progress. I hear something, but sense nothing. Naya ka ng servant, sir, there's nothing there. Pero good news mga kabugto, padayon kitang pagbasa. Naya ka nila, the 7 times Elijah said, go back. Go back. Naya ka ni Elijah, go back. Hay ba pang translation, try again. Go, look over again. Kita. For 7 times he tried. Siguro, hanikadua niya nga pagsaka, paglusad, there's nothing there. Go back. Pagsaka niya, paglusad, there's nothing there. Try again. Paglusad niya, pagsaka niya, paglusad niya, there's nothing there. Go back. Try again. Because maaram Elijah, he heard something. He heard the sound of the rain. It's nothing hapagkita naton. It's nothing ha aton pagkita. Pero diri ka signon, waray na ginihimoy Lord, hay mo kinabuhi. Bugto, kita alang story and 5,000 men. Using 5 loaves and 2 fishes. From nothing into something. Ang Jericho wall. First nira nga paglibot, waray halo, bisan usang nga halo blocks ang nahulog. Pero nira ginhimo. Lumibot ira otro. Nagpadayon lagi hapon nira. Nag-continue lagi hapon nira. Bugto, diri porket waray natatabo. Hauna nga libot. Waray natatabo hauna nga try. Waray natatabo hauna nga pag-apply. Hauna nga take. Hauna nga exam. Hauna nga test. Hauna nga work. Hauna nga exam. Meaning, masuko ka na. No. Ayaw bugto. If you hear it from the Lord, kung nag-promise si Lord ay mo, kung may gim-promise si Lord ay mo, continue. Padayon. Kung nagpipray ka man yan, hindi mo, cell group na kamatigas, sinduro, padayon pagampo. Continue. Padayon. Simple ni Kuya Victor Hanaman cell group, padayon. Hashtag nito natin, hashtag. Padayon. Lord, I hear something. Lord, I hear provision. Pero ako nakikita ng empty wallet. Padayon. Lord, I hear breakthrough. I hear love. Pero ako nakikitaan anger. Ako nakikitaan broken relationships. Lord, paano pa ako magkakaada yung pagtuo nga dahi mo? If ako nababatan, diri nag-unite, ako nakikita. Na ano Elijah? Go back. Try again. Kita otro bugto. Ayaw pag-stop. Kung na first try mo, nga wari kami nakita nga evidence, ayaw pag-stop. Naya ka ni Elijah, go back. Naya ka ni Lord mo, try again. If you're hit from me, nasya ka ni Lord, try again. Padayon, try otro. Kasi naya ka ni Elijah, I hear it from the Lord, and sure ako, nga kung gimpromise ito ni Lord, dili ito magiging invalid. Bugto diri porket waray puno. It doesn't mean waray minatatabo o sa ngaliso.
Ang diri porket waray dampog or waray uran, it doesn't mean waray process of evaporation. Pansin niyo? Ang first try niya, servant, waray hiya minakitan. Pero it doesn't mean waray na evaporation nga natatabo. Waray na evaporation. Church, possible na waray pa may nakita ng servant, hito niya first try, iya second try, iya third try, kasi waray pa, kasi evaporation pala. Kasi process of evaporation pala natatabo. And according to science and evaporation, di rin nakikita, pero it doesn't mean waray may natatabo. Di rin mo makita ang progress, ang development, pero it doesn't mean nga di rin nag-work, Lord, ay mo kinabuhi. It doesn't mean di rin kaging babaguyan na ni Lord. It doesn't mean di rin kaging kakaistorya ni Lord. No, bugto. Dahil Lord, di mo. Di rin porket, wari ka may nakikitaan na improvement tayo mo pag-eskwela, hay mo trabaho, it doesn't mean God is not working in your life. Bugto, God is working. Even if you don't see it, God is working. Even if you don't feel it, God is working. Our God is a way maker, a miracle worker, a promise keeper. My God, that is who you are. Amen. Waray dampog, pero diri ibig sabihin, waray na may natatabo. Pasaway lagi hapon na nimo, members sa nimo cell group, ginin sa emphasize ko talaga ito niya. Kay niya, nag-istorya ko iyo. Pasaway lagi hapon nimo members sa nimo cell group, pero it doesn't mean diri kaya baguhon ni Lord. Diri kaya baguhon ng Ginoo. Waray salary increase, but it doesn't mean waray favor nga nagtitika nga dakan Lord. Waray promotion, pero it doesn't mean waray ginihimo ni Lord inside the nimo office, inside the nimo trabaho. Kaya ko daw lang nayakan nga, diri kaya baguhon ni Lord. Kaya daw nga, porket pasaway ni mo member, diri na kaya baguhon ni Lord. Kasi, bugto maaram ba ka mo? Nga, anadi yan na yatubangan. Before ni nga niya front, grabe ang struggle, ngan challenges na natabo, ha akong leader. Why? Grabe, pasalamatan yung mga leaders nga sobrang nagpi-pray, nga sobrang pag-ampo, diri na huyo pag-ampo, nagpi-pray, hasta makita ng improvement tayo mo. Hasta makita ng progress nga tayo mo. Kay, bisan ako ano sa nga tao nga, makuri magkada progress. Makuri magkada development. Pero, I thank God for the life of my leader, for my pastor. Nga diri na stop pag-pray, pag-discipline, ma-discipline la ako. Di pa ako totally change. But I thank God for the progress. Yan, nag-istorya ko na dito yung niya. Waray progress, but it doesn't mean God is not working. Church, God is working. Go back. God is working. Try again. Na-fail ka exam, nayakan Lord, go back. Try again. Na-fail ka ha rankings, try again. Go back. Na-fail ka subject, go back, try again. Ayaw pag-stop. Continue. Because finally, the seventh time, the servant reported. Bugto sige mo sapit, finally. Ito nga ning kakaiya mo, naghinulat han result, yan na maghihinulat ka na lahan, han items, pero finally, ito nga ning nga nag-take ka ng exam for how many times, tapos yan na, finally. May mga finally, baka mo yan na yung kinabuhi. Finally. Kinpray ko yun yan, finally. May sakit niya before, but finally. 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 Nayakan, finally.
The seventh time, the servant reported, a cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Whew! Small, yes, may no progress. Sumaka ang servant, siguro sumaka ang servant, ikausa, ikadua, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom. Nothing. Boss, there's nothing there. Go back. At the seventh time, sige mo sa pitotro, seventh time. Seventh time. With accent. Seventh time. At the seventh time, pagsaka ni han servant, siguro na-amaze siya. Kay kanina, first, second, third, fourth, fifth, and sixth, wariya may nakitan. But finally, at the seventh time, pagkita niya, siguro na-amaze siya. Wow! Uy, cloud! Uy! Wow! May cloud! May cloud! Kaso, may cloud. Kaso, sugod lang kamot ni Ryan Charla. Sugod lang kamot ang tao. Sigurado yung kamot, sugara. Sugara. Tapos kitaan niyo kung gaano kadako ito nga cloud nga nakita ng servant. Ulo, paano daw lang ito niya? So, leto. May cloud. Kanina, nothing. Yan na naman, not much. Paano ini magkakaadauran ini nga small cloud? Small cloud! Pagturo ito, waray na. Ubos na. Small. Pero let me encourage you, Bugto. Let me encourage you. It's not enough, but it's a start. Dili enough, pero start iya. Bugto, nagbi-business ka man yun, ha? Nga, first nimo nga pag-business, waray income, waray ganansya, but it's a start. Start na ito niya. Diri kayan 5 loaves and 2 fishes para pakauno ng 5,000 men, but it's a start. Waray improvement, waray changes nga natatabo sa kinabuhi sa nga tao. Pero natin diyan mo cell group, it's a start. Start iya. Imo member pasaway enduro pero may nakitang ka nga guti nga changes, it's a start. Start na itong bugto. Let's celebrate and praise the Lord for the small progress nga natatabo atong kinabuhi. Because waray mag-stop ang servant nga magsinakasaka for 7 times. Ngan waray mag-stop Elijah hapagampo. Nagampo iya until nakakita he and servant in progress. That's not enough, but it's a start. Until nakakita iya. You see? It atong pagampuhin sige-sige. Simpanga niya if Galatians 1 Thessalonians 5:16. Pray without ceasing. It atong pagampuhin sige-sige, dirito kawang bugto. Naya ka ni Lord, pray, try again, go back, try again, until makakita ka in progress, until makakita ka in evidence. Ayaw pag-stop. Kung nabatian mo ito nga promise ni Lord, hay mo kinabuhi. Kung nagyakan ni Lord ito nga promise, hay mo kinabuhi. Ayaw pag-stop. Continue until you see an evidence. 6 times he failed, but after 7 time, finally, he sees some improvement. Nakakita iya in cloud. Ang gusto ko kamo i-encourage mga kabugtuan, to keep on moving forward, to keep on running this race, to keep on serving, to keep the fire burning in spite of the loss, in spite of the heartache, continue, padayon. Ayaw pag-stop, try again, go back. Your mission is too great and important mga kabugtuan. We will finish this race, mga bugtuan, diri ang pandemic ang makaka-stop pa atong pag-serve. Diri ni nga pandemic ang makaka-stop pa atong mga kabugtuan.
We will try. Try again. Go back. Kung nakukuren ka man na first try, and bisan niya na nakukuren ka lagi hapon, naya ka ni Lord, go back. Try again. Ayaw pag-stop. Continue. Because you're finally will come. You're finally will come. Amen? I see something, a small cloud, pero bisan iton guti, akon pagtuo magpapadayon. Bisan guti pala ako nakikita ng improvement akon member nga na-change, magpapadayon ako pag-serve. Magpapadayon ako pag-share. Magpapadayon ako pag-disiplina iya. Di na ako ma-stop. Bisan gaano katigat ulot akon member, di na ako ma-stop. Magpapadayon ako. Kung nakaya ngayon akong leader nga magpadayon, pag-discipline lang ako, how much more ako? Kung nagtinangis na akong leader tungod lan, pag pinasaway ko, how much more ako, kailangan ko lang ito buhaton. Di na ako ma-stop. Di na kita ma-stop. Mga CG leaders, di na kita ma-stop. Pag nurture, pag discipline ito ng mga members. Kasi kung nahimo ito na yung mga kung nahimo mo ito, kung nahimo ito ng imo leader, mahihimo gyapon nimo nito. Amen. Tara na. Tara na, papadayon kita. Kasi bugto sometimes, diri kita may mga times gyapon. May mga times na gyapon, ano? May mga times nga diri kita nagpapadayon. Kung feeling naton, diri naton kaya. Lord, 3 times na ako nga nag-take exam. Pero minala ako adi ubos. Pumasar ako adi, pero adi wala naliwat. At least may improvement. Lord, bagat makuri man. Nakukuren kita mag-multiply. Nakukuren kita mag-grow. Nakukuren kita mag-expand. Kasi feeling natin, we are not capable. Usay capable. Feeling mo lang ito, bugto. Feeling mo, you're not capable enough, feeling mo lang ito. Sometimes it feeling, diriti ako. Dito tikang kan Lord. Or maybe your perspective is not high enough to see what God sees. Diri mo nakikita kasi God sees something na sometimes diri natin nakikita. Bugto, sometimes, diri situation, it kailangan mabaguha aton. Sometimes, it aton perspective. It aton panlantaw. Kailangan natin i-change ang aton perspective that His ways are higher than our ways. That God's thought is higher than our thoughts. It aton pag-iisip nit Ginoo mas labaw pa ni pag-iisip. Amen? There's nothing there, but you can see something in a different perspective. Hallelujah. Dili pa finish line, bugto. Pero kung may improvement na, it's a start. I see something, but as small as man's hand. Example na lagi hapon, bugto. Story of a blind man. And Jesus. Ito nga ni Mark chapter 8 verses 22. Wari ko nang kabutang di pero babasahon ko na layo. Mark chapter 8 verses 22. Nayakan nga dito. Usay niya, iniyan storyhan blind man nga gintoprahan. Nagtoprahi Lord ha ground tapos yaging kada hamata. Diba? Nare-remember niyo? Nga nagtoprahi Lord ha tuna tapos iyagin sarasalawin kadaya mata. Pasahon naton. 8 verses 22. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. Done. And begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, remember, dini ka lang makakabasa, hininga passage, nga tumupra hi Lord. Magpakyan nga ni, tumutupra. Praise.
Praise. Praise. Padayon. Do you see anything? Husay nag-English si Jesus. English nga na sorry. Do you see anything? Nasiling an blind man. He looked up and said, I see people. Pero bagayan at mga stick. Mga poste nga nagkikiwa. Nasiling, nakakita ka na? Opo. Pero, ang ako nakikitaan, dili gud masyado. Klaro. Nakikitan ko mga tao, pero bagay ran mga pusti na naglilinakat. Mga taas kasad to. Lilinakat. Diri na yabuta, mga bugto. Pero, malabo na la. At least may progress. Amen? Diri pa totally healed. Pero may progress na. Tama ba, bugto? He looked up and said, once more Jesus put his hands on the man's eye, then his eyes were open, his sight was restored, and he saw everything clearly. Ginotro ni Lord. Ang ginhimo ni Lord, may improvement na katikangan, pero diri gud masyado. Malabo lagi, pero at least nakakakita na iya, nga may nag-aagi-agi na. May progress. Ang same aton, diri pa totally change, pero may progress. Thank God for the small progress. You were way better than before, bugto. Kung sa tingin mo nga, ang siya kalagyapo niya na, diri bugto, gin-change ka na ni Lord. Ano mo heart na pag sinulit pala din na simbahan, change na ito. Gin-change ka na ni Lord. Diri pa buo, pero still may progress na. And let us praise and thanks God again and again for the small progress. Small progress. Because finally, after 7 times, nayakan nga ito, nagkaada nahin progress. And then in verses 14, 45 to 46, nayakan nga ito. Meanwhile, the sky grew black with clouds, and wind rose, a heavy rain started falling, and Ahab rode off to Jezreel. Imagine bugto, from small cloud, naging ano ya? Nag-grow. Naging terrific pa yung rainstorm. Naging mas makusog pa yung oran. Kita mo, guti lang nga progress, pero nadako, nag-grow, naging terrific rainstorm. Naging bagyo. Ang guti nga cloud, nagiging bagyo. How much more ni mo small progress, magiging bagyo ito. Ano nga bagyo? Mag-grow ito. Ano ito nga bagyo? Na-disappoint ang servant 6 times, but finally God heard it. Nabatian ni Lord. Just the right time. Iba time ni Lord bugto aton time. Kasi rin mo, maiya ka na nga naghihinulat, pero para ka Lord, baka lang naghihinulatin pira ka segundo. Kung sa tingin mo, for how many years ka na naghihinulat, pero para ka Lord, baka pa lang segundo nga naghihinulat ta iya. Iba ay time ni Lord aton time. This is just a test of faith, mga kabugtuan. Mag-continue ka pa ba or mag-give up ka na? Ipupursu mo pa ba ito nga gin-promise ni Lord ay mo or diri na? Pero nayakan ni Elijah, go back, try again. Ayaw pag-stop. Wari niyayak niya servant nga pag-stop. Ayaw na la. 3rd time ka nang linakat, nagugulan ka na. Ayaw na la. Waray. Kinyak ng lagya po ni Elijah, ni servant nga, go back, padayon. Padayon, bugto. Kung nakukurang kami niya na pag-serve na Lord, padayon. Until makakita kang progress. Makakita kang blessing. Kasi katapos hindi nga pinagdadaanan natin, may blessing ito hindi katapusan. Amen. Bugto, don't be discouraged. Don't quit. It's not over yet. It's not over yet. Hindi pa tapos ang tanan. It's not over yet. Try again. It's not over yet. Your destiny is not your destiny. Your situation is not your destiny. Your problem is not your destiny.
Iti mo pinag-aagian niya na, dili ito ni mo destiny. Dili ka ito nakadestin para iton. Para hakaluyo iton. Katapos mo pag-agi, siya nga gintawag ang pinagdadaanan kasi gidadaanan mula. Ayun na pag-stop. Daan nila. Continue. Kasi ang blessing, haad to katapusan. Diri adibot nga. Adibot nga may progress, pero ang pinaka-blessing ato katapusan, kaya pag-stop. Kita mo, ang progress, pero anong ginhimo ni Elisha servant? Ginsugo lagyap niya, pakatukan iya, pagyakan nga sugo din eh. Ang pagsugutan ang servant, wari pa nga ni magyakan ng servant, nagkaada na in rainstorm. Amen. Bugto, it's not over yet. I see the rain coming. I hear something. I hear there's the sound of a rain, mga kabugtuan. The drought is over. Tapos na. Ang tagtuyo tayo mo kasing-kasing. Because the rain is coming. Ayaw pag-stop. Padayon. Continue. Pray. 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 Pursue something. Pursue. Pursue lang ng pursue. Kung gin-promise ito ni Lord, di ito magiging invalid. Di ito kawang. Ito mo trabaho yun ang adakan, Lord. Ito mo ministry, di ito kawang. Ayaw pag-quit. Kung nakukurang ka man yan na mo ministry, ayaw pag-quit. Continue. Himbutang ka ito ni Lord. May purpose si Lord ito na mo kinabuhi. Have faith. Believe in God's time. Because our God can do abundantly, exceedingly, above all that we could ever imagine. Just believe in God, bugto. Just believe in God. Maybe some of us here right now, are struggling with something. Nag-continue ka, or may da kaginhimo nga decision. You follow God. Pero tayo mo nakikita, bagat waray progress. Naya ka ni Lord, ay pag-stop, try again. Just believe in God. Your finally will come. Pero may to ka-times nga mag-try ka, try and try lang. Until you see something. It's not over yet. Katog daw kita mga kabugtuan.